cikgu. Bila terlupa doa, bolehlah baca Bismillahi awalahu wa akhirahu. Bila terlupa doa, bolehlah baca Bismillahi awalahu wa akhirahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ikut cikgu. Bila terlupa doa, bolehlah baca Bismillahi awalahu wa akhirahu. Bila terlupa doa, bolehlah baca Bismillahi awalahu